Kanyotram National Youth Front HNYF East Kasils minta hapo kajingela mu General ba Don Lang Nongbri Ricardo Assistant General Secretary ba Telibor Swear kila her balet kendra license ye ki dukan thot team ki badan hapulo balab lakini ki dukan thot team ki byang nem ki kot kisla kapa ki de ban pen byang hakane ka jingjurap kaseng kala pa jan baro ne ki dukan kim dan satia ye ki license badanru ki badaki snam kim pen thamashu abakran kila pathai khubor kini gi noyalam ke HNYF kila ong bakane ka jingbam penbyang ki license bat ka jingbam shimkhya ka sarkar ban pen bor ba ki de ban penbyang ka pelong ye ka jingdu e de ki babun klor ka khajina hakishisnam ka ba pelong pat ye ka jinghiran ka platika jong ka sarkar Umay na po office about to work nung punya office umay office ni sa po Bagaimana na po office kimah? patay na kanilang nakakatusisin asyo ratlinik na dili ko sa patay ko sa hindi ko na bisan nila si Betul. Ada po. Apa daw? Ulang lagi sila sino na bro? तो 3 दिन 4 दिन में फोन करता है जो आप बुक लेने आओ तो हम लोग बुक लेने जाता है तो बोलता कहाँ दिया पैसा कब दिया ऐसा है तो आप जब पैसा दिया रिसिप्ट क्यों नहीं दिया? चालान नहीं देता ना चालान देनी पड़ता है। देखो आपको भी मालूम नहीं है सर। चालान देता है साथ में चालान नहीं होता ना आप भर नहीं जानी पड़ता ना। आप अपना से हाँ उसको तो अपना से गलती आपका गलती आपका। आप जब बुक लेने जाएगा तो आप चालान दिखनी पड़ेगा। वो चालान इशू करेगा वो पैसा आप जाके भरने पड़ेगा। वो चालान देता ही नहीं हम लोग को तो पैसा क्यों दिया फिर? पैसा दिया तो कर देगा सबको जितने पूछिए सबको हम अकेला नहीं पूछो आप देखिए सबको ऐसा करता है क्या आप पैसा देता है उधर पैसा देता है 3-4 दिन बाद में हम लोग को देता है कभी तो बोलता कहाँ दिया कब दिया पैसा ऐसा हाँ ऐसा है। आपका चालक है ये आपका प्रॉब्लम है जब आप बिजनेस चलाने पर ये स्कैम है दीदी अगर रूल का उधर में स्कैम है आप उधर से एक चालान मांगेगा। चालान देता नहीं वो तो क्यों पैसा दिया इसलिए अभी 3 महीना हो गया हम बुक नहीं लेगा हम सबक में चला था हम सही बात बोल 3 महीना हो गया हम बुक नहीं लेगा क्योंकि बुक देता नहीं तो क्या करेगा इसलिए हम सबक में चला जो विदाउट लाइसेंस है so many काउंटर रनिंग काउंटर विदाउट लाइसेंस है विदाउट बुक नाम क्या है? मनीषा मारवानी मनीषा मरवानी। तो इधर से भी महीना में कलेक्ट करने आता है। हाँ लाइसेंस भरा लेता है 2000 पर मंथ लाइसेंस भाड़ा कौन भाड़ा दे आपको? वो इंस्पेक्टर ऐसा इंस्पेक्टर भाड़ा दे नहीं सकता। इंस्पेक्टर कभी भी भाड़ा कर देने नहीं सकता। वो इशू करनी पड़ेगा। नहीं सकता लेकिन वो तो ब्लाइंडली देता है ब्लाइंडली देता है ऐसा प्लेनली देता है इंस्पेक्टर ऐसा। हाँ ठीक है इधर में क्योंकि स्कैम है। क्योंकि हम लोग को अगर सब कुछ क्लियर करेगा ना तो हम लोग को कुछ चलाने में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का। देखिए हम लोग अगर अभी हम ऐसा किया ना अभी जोड़ेगा देखो क्योंकि हम कंप्लेन कर दिया ना हम सुपरिटेंडेंट का पास में भी ऐसा जाके बोल के आया जो गारो सुपरिटेंडेंट है सेक्टर सुपरिटेंडेंट हम उसका साथ में भी बात बोल के आया। हम लोग देखेगा अभी इधर आगे हाँ आप लोग तो एक्चुअली लाइसेंस करता है ना नहीं। तो आप लोग कौन सा NGO से हम लोग लाइसेंस को खासी हम लोग लाइसेंस रिन्यू करता है ना उस टाइम एक साल का टैक्स लेना चाहिए यार गवर्नमेंट का भी इजी होगा हम लोग को भी बार महीना में जाने नहीं पड़ेगा हाँ रिसिप्ट देता नहीं समस्या कितना साल उसके बाद में सर कभी तो ऐसा भी होता है जिसका हम कितना साल से चल रहा है? कितना साल से? अभी 2 साल होगा 2 साल हाँ पहला डॉक्टर था जो बहुत अच्छा आदमी था पहला उठो क्या करता था उठो अपना से बुक हम लोग बुक खत्म हो गया हम लोग शपथ में चला था वो अपना से एक बुक इशू करके देता था। हम लोग बिना रिसिप्ट बिना चालान का ऐसा उसको हर महीना 2,000 देता है। हम तो नहीं देता हमारा लाइसेंस हम क्यों देगा जिसका पास में लाइसेंस नहीं है वही आदमी देता हमारा तो लाइसेंस हम क्यों देगा। हमरा खाली खाता क्या मालूम वो जो बुक लेने जाता है बुक उस टाइम मुझे पैसा कभी हमेशा नहीं कभी खाई लेता हूँ बुक भी नहीं देता है पैसा तो ठीक है क्लियर तो अभी क्या करेगा अभी हम लोग उधर जाएगा साथ अभी हम चलाएगा तो अभी तो लाइसेंस है लेकिन बुक नहीं है हम लोग मना नहीं है क्योंकि 3 महीना से हम अपने से बुक नहीं लिया झूठ नहीं बोलेगा नहीं बुक लेने गया था बोलता बुक नहीं है बुक ऐसे ही चलाओ सफेद में चलाओ ऐसे बोलता क्या बोलेगा हम लोग का झूठ क्यों बोलेगा हम लोग तो काम करने वाला आदमी ठीक है लोग का साथ पैसा देगा क्योंकि लाइसेंस नहीं तो ठीक है हम लोग को क्या लाइसेंस से बुक चला हाँ लाइसेंस बुक चला नहीं सकता हम लोग को आज नहीं था dah kebayar dai bat ka mentar sini kejungan hiar kejungi sini spok dulu
long ba ban krai kini ki bukan tim ki ba long illegal bam kam siu yak tax sak go ma dia katum ka jingya nanti ka jongi atau ba haswang la dap ya kan service kani satai ki jaka ki kepat nyalalai kani dayo ko orang tu ba bun ki priu ki pemdan ya ka license tim jong kani ka apa ni penya tim ta dia katum ka jing yo ka jing tip ka jongi ang ba don kita ki priu ba na po tax ban lum ya ka bisa kasan spa arajar manu bunai dia ki ong badi na po ka tax department dia ki isu ya ka book di bato get slip ai isu ya to claim license number ki ai ka kerteng hapo umdon ai dia ka tum ka RTI ka bangiwat ni iba ka don lightly ki organizer ki bala itu da sarkar ki basiu ya ka tax ndai hang ni dang don ki ba mi tamsu dia kata ka jing mi tam ngam tip kaya na ai ka le no ka jing trei ba kani ka sarkar ngam tip di ai pangane abang akwa ba ka banikong ba kini ki bukan ki badan hang ni tam ki babun ki dei jong kinong bai bar jala baro ki bawan ban business hang ni ndai kim siu ya ka ai ka iru ki subam ya ka bisa ka jong ba nang ni na ko kani kasi ka jong dalai lei ru ngenum sha ikini ki bar jala ba ken klong ken clown na kani kani kasi ka jong ni ba ken ra sak snong ka jong dia kabaar kalong kabalai kalong hang ni ka hisnot lepas kita tengok commissioner na kabenta kini ki license bancek kini ki license dia hadu mentaru ni kalmi iya ka jengki na kalyang dong commissioner tengah bansi ban hapyar madan no hang ni ikwa ba kinu ki baseng kini ka tim ki babu kini ki bukan tim ki di bandan ka license ka pabiang bat katum ka license ba kiyo ki di banbu ya kata ka select number Mana bari ban isu ya ke license? ka sales tax Ajeng wan kena jampi mentasi karena teli kedukan filap pun hi naki baro hi kimdon ya ka license tang iway artli ibayo badan ya ka proper license kan atau lah ban kedau bagi don ru kedukan ki bala hat ma bun iba bun mas ni i bangila hiar ramadan kilai khang kedap na kan kilai mi no kilai itli no ka basi ini ki brio ki baterai ki apo kani ka sarkar kani ka sales tax department hi buat kibun tarai ki yabu ela dia namar ni yawan ni kenang bukan tiau ya ka revenue jong kani ka sarkar namar dak wan kani ka revenue yo jing mentoi mangi ki paj ba om bayo jing mentoi manu semat ndai ya kani ka jing yalum bisa jong kini ki brio na po ka sales tax yalum khatsan spa arajar kalek sa ka revenue simat om sa ka revenue sarkar Kung nakaleng ka sarkar klamya revenue. Amdo ai namar nilai da bi lupa ba hang ni baka jing yalum ki brio hi ki batai ba ki yalum ya kani ka pisa ki wan baik manu bunai ki yalum claim kanu ka reset claim kanu ka cash momo ki tax ka RTI ka bangiwat bangilap ki don tang lightly ki organizer ki bala itu ka sarkar ki bat hang ni pat jing sisa bangi her po madan pat nilap babun kita ki nong penyak ki organizer ini kim jusio ya ka tax man ka paman lau snam kim sio ya ka tax ka sarkar ka sarkar ka mut wanra ya tu ka wei ka jing khalai ka bahe ba di high level ni ki casino tai aba watang ka ni ka ong ba kan le ka tu ban pen clear ya ka ban penyo ya ka revenue sa sarkar andai watang ka ni ka badon ka ni ka team ka ni ka khalai ka badon mentaru kampat la ban pen baik ka kwa ban wanra sa ita ibahe namar tang ini team iba ya ni ibadet ni ru ka jingbam sap ni ka bun ha kamtam na kasil stak department pilai ihi dak mak najong baki beliau ba pilai lang baki beliau ki ong baki COR hajar lai hajar hajar kat sanspa ya ki beliau ki bawan check aku tu ko Pinagaling ka seng HNIF hi tika kentu ya ka sarkar kan simkia halot ni komentah bang UI na marba kalikit ang bede bag review bede bag ni ka kini kidukan thotim kabun bha ka revenue ha kani ban UI ru bag sarkar man lang kisni man lang kipor kaong ba umdan kisa watang ban sew tulap sarkar umdan ban sew tulap ni kai umdan ban sew tulap chungki humkat barabor ki umdan kisa ban sew ya tulap chungki asyar bun ki ong ba umdan kisa tingi yo iba hakan ka banta kadon kalikich tingi kentu ka sarkar bakan simkhya lor kan banta namar ba revenue hang ne ka de ba he ba abangi calculate approximately dakuno kumno hak sibna ka poi crore dari revenue kabawan na po ka na kini kitir kaunta bat hakabedai ru bat kini ki organizer kumbangi la tipsai na ka RTI ki don artli ki bala approve la nila recognize ka komen kata ka de ka khasi ashiri bat ko ka de ka kalai unkot te ni kenturu bakini kauntar ki de ban don kini ki license hakabedai bakini ki artli ki party
Namar hang ni yo iba counter every counter kidan atli kislek. Mo katang ngim tip jono tang kidan atli kislek ta habang yuan check hang ne ngim yo iru watang gawe ru kalaisan ka baki kin pen i angi badai ku chong kalai longkol la ne chong kapolo. Tingi kwa banang ne sakmat baki ki counter ki de banwa kini kalaisan ha ka bede ba kalai longkot la ne bat kapolo. Mo khnang ba ka bakalaisen kabaki ki seo mut kan poi ka revenue sa state government namar ko state government itu manglaong management patong barabor pakam chudan kisa tingi kentu banang ne sikmar ko government ka ben simkia halor kan kelikit syungka revenue ho ba kini ki try ki beron dia kini ki counter ki hab an seo hok kinan tribal hangi ki basang ngirim business de maki ki lak chit lut ika ai chingsha ki ben seo ka government handai maki ki long free mata kacing kamai spa cungki kalong nangi utrai rina nangi utrai celah te kebabuan hi kira syakiwai pat ki setiat kabaki ki syong kisa tingi kum ki para ri khamtame anak sang HNF ngisngo khachur halor kene ki cingle jung sarkar bangi kan turu commissioner lane ki superintendent nani ki inspector ki ba de hal chung ki sun bagi ken simkhia nang ne sikmat ken one checking barabor ban mangiru nakalang kaseng omtang hakani kasngi bangin one checking handangin one ru na kawai kasngi sikawai pat bat ngin yadu sikawai kicaka hakani ka is kasi hil hi barok kawai namar bangi ngila ai chung thoi commissioner ka bedai ba kane ngila ai ka complain na kalang kaseng ban ngila ai ru ka complain si ka DC bang ngila ai ru ka copy sya ki OC in charge chung ki police station di baper tingi kwa ru ba kini ki department kini ki police department kini simkhia nang alor ni ka banta namar ba nginam do ikar revenue hak bedai bat kini kitir kongtar kenang bakan wan sika state government kenang bak nginam dan kanu ka kacingduna halor ka revenue juga state datang katahi nagal yang seng season 4 ngi kentu ban ngi ongru ikini kitrai balada kempat biang kalaisen kide ban khang shwai ka ye kedukan namar ngi i hang ne ba bon ki illegal na don katu kan ne ba pli ba penbiang hok li chung kot kisla bar kalong ru kucing do nong ikide ba penbiang ikot kisla bar kiwe ki ba klem penbiang ikot kisla kenang kamai kinang kamai cem maki hendak kini apa ba pli ba penbiang ikot kisla ka kamai chungki le se ka kanang khamret namar ki hapsiu no cheka komen tingi kerpari ko komen namar kan sim action ni kini ki baklam dan license but ya ki to ki organizer ru ki bom dan license ru ka haban issue but ka habru ban sim action hakinu kinu kelenti